okugamba ebi nobwo abakurukuru go ministry eyebyamagara district yambarra hamwe na RDC owambarra district babire nibarambura ishemereri bwanyuma yo kuhurira omurango ogu. Kishangerwengu ishemereri tiryine kamena zirikumara ekiri kutamagara g'abaana omu kabi akokukwatwa endwara ezirikuruga omu burofa. Abaana bakaba batine latrine egavumenti yabeyombekireho kare timanyibwa was built by the government or by the parents but konka eyabeeruho ekasinkinga so abaana babishikibona bakandi bakozesa ka latrine ko mburizika emiryango ebiri. Ahishemereri kimwe ha bizimbe ebyayombekirwe abaziire nikyenda kuhiruma kandi n'oburaro bw'abashomesa nabwo burukubi. Ehingurizo g'omwanya eyetobe omu government programs nka parish development model nk'emyoga youth livelihood fund hamwe na wepu okugira ngo bagire entasya bamara kugira entasya nibiza kugira capacity eyo kwija bakasapotinga ishomero ryabo. Fred Mwesije omunyambabazi owahandikire ministry eyebyamagara okwija kutayayira ishemereri nagira ngo eki nakikora ahabwo kwenda kurwanirira omwana w'ihanga na munonga omwana w'omwishiki. Government nehurira ningira mwarebe cyaba kandi nyina amasiko nibinge birabe kwijaha kandi binge baragaricyaha ahabwishomereri kubaho reka terebye ngo mwana w'umushiki yabaje nimbaha amabahabura okugira ngo bagumeze bakozese ubukiko buriho ubw'abazire na district etamamani mingi irebe ngo yagaruka yataho ubuwezi bwinji kureba ngo abana batunga omwanya go kushomeramo guhikire. Ishemereri nirishangwa mu town council eya Rubindi omuri Kashari Mbarra district kandi ryine omubaro gw'abaana abarikuhika 800. Amakuru aga gashakwa Suzanne Charles Sima hamwe na Ari Waso.